Manipur to short week case li ngasunda NIA na Manipuri akha Kerala li tukuyaira. UPSC CSE Kugizo candidates ping wuivang lupa kangchon mikhavai Kuki student organization na governor li bohaira. Lekiangator, achu Tangkhul Express Pvt pau Worthem Ngalung ina pami dalei, pau ping mesa aina nganang rumsa. Manipur to short week case kali ngasunda National Investigation Agency NIA na Manipur wi mi zingkum maguda akha Rajkumar mai paksanau li tukuyaira. Rajkumar li soteng zin pungpanga shikali Thalassery Kerala li tukuyaira. Ana local hotel akali housekeeping staff sada lekasana. The Hindu Pawati Shurda Infalwi mi Rajkumar li tukui kawai NIA officer na Health Department official sareklaka monsoon disease inspection sa director Shimli identity verification vasaya. Chili Rajkumar li awi atharkar kala akuhungli tatu kakaina machut kuyawa. Pawati Shurda Rajkumar li proscribe militant outfit akana train saka haina. Kala infali tagsang case akali ngasunda NIA na Pakistan. Awili fake passport leisalala NIA na Pakuyaira. Makamashung passport ji singlaka India makan shokra da ngaran kasana kerji muungshung tugajina da hanga. Rajkumar hi Kerala hotel otpam wuivang achagachang kavanaji. Proper interrogations kala legal proceeding sat mohung dalei. UPSC Civil Service Examination CSE 2025 wi Kugizo candidates ping wuivang lupa khangchon mikhavai Kuki student organization bohaira. Khangchon ji atum travel allowance na mikhavai Manipuri khalei Kuki student organization KSO na governor Ajay Kumar Phala li ngaro ngakawhaira. Manipur to short wuivang na aspirants tarakana atumwi porikha apam Aizol Guwahati kala Nagaland li kapangkhui hawa ta KSO na hanga. Security Ninka Creek wuivang Kugizo candidates ping porikhaji state hili mathangai thuda karam kasatli lupa katawi maram KSO na hangsanga. Aspirants tarakana lansin Chot kamay shim kureina rada karam kasat kuung mavakapei kapam matingrar marada kayakha na porikhaji notha kahaila layada KSO na governor li chithi kamili hangsanga. Kugizo community we candidates ping na UPSC examination li mathada rashungda community li Kangkaka kala national governance li shurukuya kichi KSO na hangsanga. Atumna civil service li kasangji kalatowi mang maningla nation building li equitable representation wi shurukuya kichi organization ji na hanga. Sambang kangayi Kugizo candidates pingli lupa kangachap wuivangina apong mashiman nga sa kawai authority na atam jada yang sangkami KSO na bohaira. Shiri lili panitli kari kasat ngashun ngahay atam wi kala ngaya atam wi traffic diversions kai mi kahay shongpong jishat mi haira. Ngotong ngashun ngahay atam li infal yukul road shong wi eina shiri kaka kariping tungre junction li divert salaka main town shongfu zata DNL office junction wino bazar wi eina yashong zangda yukul jasami road forest pit joiter junction shong zatra pick ar atam li georgeng pungre jasami shong eina shiri kaka kariping upper and lower circular lowly diverts sara. Ngazin kala ngayashong wi traffic diversions hitharan. Shirok atam li shiri pangre shong eina yukrul shong
Kawakari Forest Pvt divert salak wino bazar shong zatra. Shirei Pangri side in a Tungre Junction, Kawaping Sawmill Junction, Eastern Circular Road, Pumrei Li divert sada Kushimla Market Yukrul District Hospital shong zatra. Shirok atam li kaja ngazin Ngayashong Imphal Shongeina Kakakari Ping Western Circular Road VVT Office Side Tungre Junction Bamli divert sada wino bazar shong tara. Kala Shirok Atamli Main Town Wieina Tungre Junction Kawakari Ping 6M Arcade Fire Brigade Li divert sada Eastern Circular Road Satra. Bikok aha lake sali kazang miyakali Manipur Police na tukyaira. Yung yingui vanau hahi 142 kilograms lupa lak tumrada shini shukowi amannaji. Itum na taibai India na yung yingui bikok hi National Bird Sada Wildlife Protection Act 1972 Schedule 1 Wiazingli ngak mi haidale. Kala bikok kareng ayin la mamayamana. Actually zingli bikok ahala ngak mihai. Achahon guptang police na HN 102 pamli right vada zingkum magada mati MD Sharit Futin Koho More Word number 5 Muslim Nagar Leipuk Leikaiwi Mili Tukuyaira. Miji kala vanau haji Pelil BS Gate Apam Kakching District Li Tukukwina. Police na kahang documentations matada mazangla vanau haji Myanmar shong kwiva kawai sakasana. Pikok ahaji pandal tharadish shit plastic kaumati shaksada zatskasana. Saikoru ngarum laga pikok aha tinghang shinida kani kayaji. Mibaji na singasa karila police na kwimiyaira maram wuivang case tasangaira. Meitei Community Shuttle Tribe Stili Sangkhavai recommend Sami Khavai Meitei Tribe Unions MTU na Manipur Governor Li Poaira. Manipur High Court we Mayor 27 2023 Jiz Committee we Atishuda Governor Li Council we Paikar Kui Mikhavai Union Juri Organization Secretary Takhel Lambam Parichat Singh Naboya. Jiz Committee State Government na Senderji Recommendation Mikhavai Kahangna. Juri Action Makwila Singkum Kahira Kaji Hangda. Jikatha Maramji President Rule Atamli Governor na Yangsang Mikhavai Authority Layer the Union Jinahanga. MTU na Kahang Marun Tarik Tarada Katumwi Eina Twitter Atumi Governor Li Maram Kapo Katumshi Misangaira Kala Official Ngahan Kaka Malaytuwa Maram Hili Kika Masamila Wahayaka Community Chewi Ninga Karik Mataisang Nasak Haura the Union Jina Hanga. Manipur we in a mega vauki Muslim Pilgrim Pingli MPCC na Kokotom Chitayaira. Manipur Pradesh Congress Committee MPCC President Kesham Makajandra Singh Kala MLA Soja Kumar Okram na Thanda Manipur we Hajj Pilgrim Pingli Pir Tikandrajit International Airport Li Vatada Atumi Shongsa Wuivang Party eina So Kami Kokotom Pongshokhaira. Airport Kawajili MPCC Minority Department we Miping Zanga. MPCC President Makajandra Singh na Religious Harmony with Kankhana Kala Shi Kasang Saikorali Kayakha Shi Tarkar Kasa Maram Kasatsang the Congress Party na Yari we religious kala cultural value Kamayon li Kayashi the Nganing Rumma Kaji Pongshoka. Airport li Pilgrim Ping Chewi Departure Process Chi Katomi Kavaida MPCC Minority Department na Volundarla Jihomia. Ara itum advertisement ka anangarumsa. Particular College Yukruli Tamkhavai admission Hapokaira.
2025 to 2026 we admission form mishok dalei. College Chile course BSc Bachelors of Science kala Bachelors of Arts leya. Mikhavai HSE class 12 li tiomei tuida 40% mark kapalungra merit attitude kapongkwira. Itumna theibai Manipur University li affiliate kasa Pedigree College Yukrul kala Kamchong District li NEP azingli 4th year PA BSc wuivang kapang kukui akamangji college ngasaya. College Chile qualified salak high NEP 2020 framework trained saka high faculty haidale. Skill India 4.0 azingli skill hub initiative na katomtheilak li vocational training mira. Deserving student li transport khalei na mira. Shinau gala mayor nawi hostel facilities la lay. Admission from G Worthem Monday eina haupokta Sotang Friday eina tangda ngathor pung thara eina haupokta ngashun pung kuthum eina tangda mishok dalei. Admission eina michen kasa maram wuivang 82588 96383 maningaka 8729871100 li sapaira. Faculty contact 7629027086 maningaka 8586 958908 li sapaira. Mapau Zingdun li khalei Social Christian College we admission haupokaira. Manipur University li affiliate Kasa College Chui 2025 to 2026 academic session 4 years BA degree course we admission haupokaira. College Chile Bachelors of Arts we program English, Sociology, Education, History, Color Politics, Science hiping hi leya. College China residential program kami eina ngasoda day scholars lila kwisanga atum wuivang per service la mia. College pamjili pungchida kasho cafeteria la haimia. India we apam atete we esteemed university professor pingchili chanpei kasa atam apong la mia. College China katomtheilak wuivang educational study tour la makok mia. Music class kala vocal training la Vibrant Music Institute ningshiya Social Christian College we maramli Amei Takeaway 917005 318247 maningaka 919366 144 ngahan baira. Email socialadmissions24@gmail.com lila ngating baira. Latluida achiwe kamataya paubing. Manipur to short week case li ngasunda NIA na Manipuri aka Kerala li tukuyaira. UPSC CSE Kukizo candidates ping wuivang lupa kangachon mikhavai Kuki student organization na governor li bohaira. Ajuwi pau hili nga changaira pau ngana da khalei Nathum saikorali ringkapha kala kamaya si miksho ng sasiran.